Patrymau iaith diwrnod 9, Sir y Flint, uwch 3. Day 9 language patterns. More formal Welsh has a number of slight changes that are important to learn to raise the register of the language in your written work. A lot of the formal signage and information panels you read will use these terms. They are covered in uwch 3, but may well be needed to fully access the Welsh language you see in guidebooks and interpretation panels at the different sites. Y goddefol, the passive. Wyd. The ending wyd is used on the end of verbs in the past tense to explain what has happened. Cyhoeddwyd y llyfr ddoe. Cafodd y llyfr ei gyhoeddi ddoe. The book was published yesterday. Id. The ending id is used in the imperfect tense. Cyhoeddwyd llawer o lyfrau. Roedd llawer o lyfrau'n cael eu cyhoeddi. Lots of books were published in the past over a length of time that is now finished. Ir. We use the ending ir to say what is happening now or in the future. Cyhoeddir y llyfr y flwyddyn nesaf. Bydd y llyfr yn cael ei gyhoeddi'r flwyddyn nesaf. The book will be published next year. Berfau ac arddodiaid. Verbs and prepositions. Often in formal Welsh, you don't use pronouns, rhagenwau, after verbs, berfau, or prepositions, arddodiaid. Here are a few rules. Lose the e and add an v when there is a vowel, first person singular. Bydda I. Mi fydda I. Bydda I. Byddaf. Atai. Atai. Ataf. Change n to first person plural. Ro'n i. Roedden ni. Roedden ni. Yr oeddem. Arnon ni. Arnon ni. Arnom. Lose nhw and add t. Mi fyddan nhw. Byddan nhw. Byddant. Iddyn nhw. Iddyn nhw. Iddynt. However, n doesn't turn to in the future, y dyfodol. Mi fyddwn. Ni fyddwn. Here are two examples. Pan fydd erthyglau newyddion yn cael eu creu, byddant yn ymddangos yma. Nid oedd modd rhagweld y pwysau ofnadwy oedd arnom. Y ffurf ffurfiol o bod. Formal uses of bod. There are formal forms of bod in the present tense, amser presennol, and the imperfect, amherffaith. Dwi, yr wyf. Rwyt ti, yr wyt. Mae hi, mae o. Y mae. Dan ni, yr ydym. Dach chi, yr ydych. Mae nhw, y maent. Ro'n i, yr oeddon.
Roeddet ti. Roeddet. Roedd hi. Roedd o. Oedd. Roedden ni. Roeddem. Roeddech chi. Roeddech. Roedden nhw. Roeddent. Cymalau sy'n defnyddio clauses that use The letter is used to join two half sentences in a nominal clause. Dwi'n gwybod y bydd hi'n bwrw glaw yfory. Roeddwn i'n gobeithio y byddech chi'n cyrraedd mewn pryd. But sometimes you use it in the place of a in a clause. There are 3 rules. When the clause uses a preposition, arddodiad, you must use instead of a. Y rhaglen a glywais i. Y rhaglen y gwrandawais i arni. The programme to which I listened. Changes to before a vowel. When there is a possessive pronoun, rhagenw meddiannol, in the clause, you must use instead of a. Y tiwtor a ddysgodd y dosbarth. Y tiwtor a dysgodd ei fab y dosbarth. The teacher whose son taught the class. Y gorffennol, past tense. Mi es i, eithim. Mi es ti, eithost. Mi aeth o, mi aeth hi, aeth. Mi eithon ni, eithom. Mi eithoch chi, eithoch. Mi eithon nhw, eithant. Mi ges i, cefais. Mi ges ti, cefaist. Mi gaeth o, mi gaeth hi, cafodd. Mi geithon ni, cawsom. Mi geithoch chi, cawsoch. Mi geithon nhw, cawsant. Mi fues i, bym. Mi fues ti, buost. Mi fuodd o, mi fuodd hi, bu. Mi fuon ni, buom. Mi fuoch chi, buoch. Mi fuon nhw, buont. Gwneud and dod in the formal are the same as mynd. Cyfarfod and darganfod in the formal are the same as bod. It is also important to learn these common examples. Rhoddodd o, rhoddodd hi. Rhoes. Trodd, troiodd e, troiodd hi. Troes. Here are 2 examples. Cefais fraw wrth ateb y drws. Eithim heibio'r rhain. Brawddegau negyddol. Negative sentences. In formal Welsh, you begin negative sentences with ni. Ni causes an aspirate mutation, treiglad llais, with t, c, p, and a soft mutation, treiglad meddal, with d, g, b, m, ll, r. You do not need to use dim when you use ni. Ni changes to nid in front of vowels. You use ni or nid at the beginning of a sentence or an independent clause. Nid yw Cymru ar werth ac nid oes hawl i'w gwerthu. When a clause is negative, you use na or nad.
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn dweud nad yw Cymru ar werth ac nad oes hawl i'w gwerthu. Here are 2 further examples. Nid yw trosedd casineb yn iawn. Ni fydd ymddygiad treisiol nac ymysodol yn erbyn staff y gig yn cael ei oddef. Yr amherffaith, the imperfect. In formal Welsh, there is a concise form of cael that uses the imperfect in place of roedd. Roeddwn i'n canu. Canon. Roeddet ti'n canu. Canet. Roedd o'n canu. Roedd hi'n canu. Canau. Roedden ni'n canu. Canem. Roeddech chi'n canu. Canech. Roedden nhw'n canu. Canet. Here are 2 examples. Trefniadau i gefnogi'r rhai a arferau dderbyn cymorth. Arferau fod yn newyddiadurwaig ryngwladol a ysgrifennau am fywydau pobl. Usually, mynd, gwneud, cael and dod are irregular. In this context, gwybod is irregular too. Mynd. Awn. Ait. Ai. Aim. Aich. Aint. Gwneud. Gwnawn. Gwnaed. Gwnau. Gwnaim. Gwnaich. Gwnaent. Cael. Cawn. Caet. Cai. Caem. Caech. Caent. Dod. Down. Doet. Doi. Doem. Doech. Doent. Gwybod. Gwyddwn. Gwyddet. Gwyddau. Gwyddem. Gwyddech. Gwyddent.